no feme mo fe ande a horomanu enam dia so mo fe ama horomanu shire na yabo tanambo ejitirisu nkoroka yayo kaki be fa ko yakada shinno yarabo yabta kada shinni no anyabo wo mbori kire kama ye karak yo fombam bebi ye na anufo anoche dwebo ubere boy kurunya ti yengune kana ya boybu ama yanya te no feni nkuruka boybu takada shinkare anyena ye yi no anyam boy to sunyo suni na ya fa irfa ba bombori kana yanya kodi antemni mana na anyam boy to sunyo sun ti nyame shiro in shirin kema horma ka de ke karbo ya yo efe ite kanya ma shirin ni dumwa kana bo ya yo na yanyan kuruyo yenti en kurkan shirika item number 1 and for item number 2 opening prayer instead of the item before the opening prayer yashim fema mi shira ma horma na yafa opening prayer ndumoka nyame yo mo kana bo to so yankuru to so. Distinguished ladies and gentlemen, our eminent and revered chiefs gathered here, the media present, fellow students, fellow Anufors, ladies and gentlemen, we are gathered here this afternoon for the maiden event of Anufors in Diaspora Achievers Award. We are a little behind time, but we are most grateful that our eminent chiefs have made time to grace this occasion. Without much ado, and with the permission of our traditional authorities here, we would want to go straight to the agenda for the program. I am personally honored for this opportunity to host this august and maiden occasion. As a son of Anufors land, I deem it a lifetime privilege, a lifetime achievement to be able for any other thing. Yanam femem, yashim femem, and the ahormano, yakuruka ahisanganso, yashere. Yeshi yanabia so njale mam ni fatana wula cheran sanuka na boya yo na nyankoro yo anda hormanu ndina afa na mfere nabia so yeshi Imam Abdul Rashid Yakub na iyo adua ni fa tanamfa wura nyamesa no ka na fa bo njama hyehye so na yafa na fa saso nam yeshi famem asila bara tunka aduane yafama yashi Imam Imoro Garba wancheke bo fete ano awuru charkwani abane yirkusu kakati apu peace ambassador mana ya no fokere hyehyesu terefo be wo mo na ibo awe fako anofo hyehyesu ni tanalafia so Imam Imoro ye yo anshenba na afatana mfaula cheran sano salatu ala nabiyu Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidu al-Majid nyame de yeshire nyame wa barakano eda nyemashi Anufom ya yutentiam no bara bieso mpem eke kokwati ya malamaya ya fem wonu nesa sikiti wonu nkenken wonu baba kankan wonu na fe muso nyam na fa wura mi kunsano ya bubu bismillah nyeme ko wieni alhamdulillah ya tana lafiya nyeme san lafiya be fu moto bare nyeme ko abu lafiya be fa lori bare nyeme ko abu lafiya nyame me no she nyame wa barakano
de shi nya be fa me ta be ta ni gara ke be nya me ta na lafiya Anufors shankara nya me ta na lafiya Anufors la moya nya me wa baraka no nya me me ide ya shire nya me sheshe so adfatia to nya me me ide ya shire nya me wa baraka no so be jojore ama ti duma Adaji Omoru Garba wakiga nami ikaketi peace ambassador. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To yada yanabiya so yashi wanciki nami Alhaji Garba Umar yada yashi yaka ahigongo so yakara yardaka ni ciara ne ibukaya sufen yenam yashim karmama shi yakana anyantien la no nyo nzasuni iri nyame bukansu anti lingwana burusuni nyame bukasu yati yanye akinye ye usonu fen yaka cherani yashiriya horma ni fesa fana na tanansu yashim femem yenam femem ahigongon so nkurka nshiri ama horma na ye angune nyati Jebo yadi sarangba shibo Ghana shene yake fama yenam mobutungoni de la shene yella yanu fode bo yenam mokereli yanu fonu yenga Anufors anthem yentini yefere yeni mambaram yakaro fombam bobo nufe nabida convinto ko lanzweni na boba fanyini nana sarangba shini nabidi ni nyati yangune kabo yenam mobudumo nabutungoni na Ghana shentana basu. At this point, ladies and gentlemen, we would want to invite our sisters from Amstead Mampong campus who will lead us to sing the Anufors anthem. We are inviting our sister Alajo, Jamila, and Rukaya to get the microphone and lead the chorus for the Anufors anthem. Sunday. Manje ko jina netu Anufors anthem ashanti yeshi mashe skumba mbebu fena ko jini na mbukayana yedi. All students rise. Yer carry from bam kare am ejina jasuna yashim tanana yedina bunguna nyatibu. It's for the media. It's for the media. You can't use it. It's going to them. It's going to the media. So you get to it. So okay, so you raise the tune then you move it. Ashanti yeshi mashe Yenam cheche oman 1 2 Ashanti yeshi mashe yenam cheche omanu ameskumye yeni na yeyo yefanganyari nenam fangani bukaya na yeyo yeshi mashe nyemeyo yeiko na yeyo yefanganyari beshibe yakorayo mansana kremye ini na yeyo betipa sana kremye ini na yeyo betipa sana kremye ini na yeyo betipa sana kremye ini na yeyo betipa. All the media houses, please, all the media houses should hear and then they should take note of the dignitaries here, please. Media coordinator. Bomborisu ya boy bu fitem fama be ufta sasa. Ya ba shan ba na de ayu bed mo kiri bomborisu isan kana ye ba mfama be bu mien no fe. Regional mfama be bu ba fe na enyabufan yebwebufuti efeme bambaka the president of Anufors Traditional Council, His Royal Majesty Nana Zakaria Ouattara the third, Greater Accra Anufors family ismat yefmeke amebwe same Nela yeshi yefame bifte Oti region Nana Sanchi Simo Koshika Oti Regional Chief the first
Nela Yefame Bifty Savannah region is want to be Anufors for me. Nana Tami Mubaba the first. Nela Yefame Bifty Bunu East. Nana Fuseni Imuru Watara. Nela Yefame Bifty Unkuntunsu Western North. Nana Nanu Watara Unkuntunsu Anufors for me. Nana Nanu Watara for me. Washenba Nela Yefame Bifty Wasa Kuponko Wasa Jabe Western North Tika Isma Ofen Yela Yefame Eastern region. The young man all the way from Eastern region. Nana Mohammed Jaboi the first. Eastern regional Anufors chief. Nela Fameka Jin Anufors from a central region. Nana Alidu Watara Ata. It is central region from Mecca. Nela other sub-chiefs Mufti Dede Bali Yela Yeshi Nana Husseini Jambara the second. Greater Accra Tima Ashamai Anufors for me. Nela Yeshi the brother of the member of parliament for Chepwene constituency, once it's Old Tafu, Ayunga Fara, Kuyanga Fara. Yeshi Nana, Kunshika Honorable Alhassan Alajo, the brother of the member of parliament. Nela Bunu. For me, if they don't want to number one, Anufors for me, a judge in Anufors. It will pay yes, as who name Yaji number one zone. To Mba Uruka, Nanka Bako, Dashika. Mfamembe Washanti region, Squane Saka Buffet. Yela, Yefame, Nana, Bufi, Sadiq. Asawasi Anufors for me, small boy danger. Yela Yefame Nana Sedu Watara Bunusufo Anufors for me. Yela Yefame Nana Hamidu Busufo Anufors for me. District. Yela Ako Opemsuo North District. Yefame Bewudo Iriwa Abofo. Nana Said Nana Abubakar Siddiq Abofo number one Ofemsuo North. Nela the parliament chief from Tipa White Nana Yakub Abdallah the first Watara. Nela Chancy Dainu Ahafano West Yashi Nana Abubakar Abdurrahman Muhammad Nela Tafu Anufors for me Yashi Nana Ismail the first. Nela Nkwankwa under Ofemsuo North Nkwankwa Yashi Nana Mensa Ashanti regional chief.
He is the person. Yila, yeshi, because of media and the theory and Asama and Kankana, Kevi Nabukere. The second in command of Anufors Traditional Council, His Royal Majesty Nana Akwesi Isa the fifth, Ashanti Regional Chief. Isukuma Kakiti, the Vice President of Anufors Traditional Council. Damash, Tika de Kubel, Yakan Batosu, it would declare Amkakumia, Damash. Thank you. My news are here. Thank you, Honorable. Mawa Prisokusa. Gradima Ashanti Region Sumawofen, Mawa Prisa, Eshinana, Habib Nam. Yogoro, Lawyer Ibn Aoud, student Papa Iskuma Ufen, and then accountant Mr. Yusha Watara, current accountant at ADB Bank branch at Nkranza, Iskuma Ufen, Mr. Watara, and then herbal practitioner medicine, Dr. Khalid Yaku, Accra Herbal Center. Accra Herbal Center is Kuma Upen. Chairman, Bunga introduce the chairman on behalf of the President of Council of Zongo Chief. On behalf of the President of Council of Zongo Chief, His Excellency Naba Musa Kambonga, to introduce the chairman of the occasion. Sono benye ni programs ne yafawula isano ne lere ne natihale ni nyame kebeyo na yakwabi mayila sono be yirila itibatuma be wanatimpem na che itibatuma be wasumpem su ikwaki wula be ngashinu sheshesu ye kurea de kebe keda fila ka kebe na area no ku na ya anoshe de kebe anoshe wo do ikura de kebe tan lafiya wo do ikura. On the last 2 years ye Anufors bebo ahafono west southwest yebu tana yebu tentebu no yebu yiki idumu no as Anufors famewu ahafono southwest kumsu wachema on the 14th June 2024 ye Ashanti region Anufors famewu mbaka yeshi Alhaji Abubakar Kotoko ikutenu Anufors ntwem kwatana ale committee kwatana ale fale sunsuni ntwentwem ke koyele bunga butubusa berika ibadu Anufors nyuwo Ashanti region ni betani tutane. On the 25th of June 2020, 25th of November 2025, Ahafano Southwest from Nkemswantanale walk from the Bodo na febuka zongo from buswanten tebuno butanale bunga etienika ahefemenga ekukenya walk from ken akakeba na abagina no mayila sono be yirela ya wakampiti mbemwa mbemanuma babe ni kamo didila babe sasi diledi babe ni kamo sanga didila awetime ila ya chairman be inye occasion sunyuma ila His Royal Majesty Nana Akwesi Isa Ashanti Regional Anufors Chief the 5th. Yere kakiti zongo famewu umsu. Yere sukuma kakiti the Vice President of Anufors Traditional Council Ghana. Yeshi Nana Akwesi Isa
nja the chairmanship na mufa mic mo na yeti an Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eshimba wallahi man shaka we yo nim fi mo so ba shaka we yo o fi fe pa yo ama she ka ni puri ba ma wala mi masonu so na mu ke be ma ko ke be ne yo chashi ne ke di mo pare me le she me do bi biasi se omo de chama we se me ke juma jeni se be juma jeni be koso ne hu me ni am school for ne hu me ni am for me papa am for me ni aji abro so se chokosi be bi eso ya do no e me de pa e me de me ni asaji e sa ya wo mama me sre e pen kambum enyo kambo ma ewo bibia obe bia ebi senkambo ni wa asunge so ni ho ti e pasunge peace si le be ya enya be na ti kama enwu se e wa asunge mu a bibia be koso si le Ghana ma be nya asunge enya akoso bibia akoso kama na me do bibia asi se mu ya sha nsiemu me di yakopon edi na da omoasa ni amoye kirese mo do mo mo pe koro ye nti medina silimo fo ina ano adamasa ochina nyame adomo a Council of Languages na isa okaya yo wa shiemu kasiya ewo Central Mosque enutina council ayi kono omo antini ambajana na senia Anufors dom anapite kofifo adama kumana na mama ya jani media se ni baba ta dunia na akosikisa egechi na ya fado adia ya nsilemfo ya mubi ya fuya kurom eba ha ya ni anya ni jakura ni se yawu ya ma yanka ya kurom kasa kiro ayadia anya kura omwa omutisha misiro omususa omaja enkase yawu omukra wawara onyere awaya amuko muti kranti na uchira uma mukrakasa ana muti kumasi asantema na uchira uma asantikasa na waja wa ukasa ayadia ya muti eye anya kura yatofu nyenini se ya mubi wu ya ma se biya kremonia ni papa tu me ji musa na se me wu me ba na ni kromodi ya Ismail na wakatro ni dia na wakatro Ismail Musa den na kirese wa ya prefereni Musa ya prefereni Ismail ay ya prefereni nti se me tu me badi Ismail na ma fa me kromdi an kahwa na me badi so ma jona fra kasa ene na wajira bra nti misram ya wuya ma muma ya tuwa mu ya kromdi ni baka asaka kremi na kirem
mmerɛ bi ni asɛm a wɔkyie ne ɛkɔto detention da a wɔn abɛyi ne no mpanimfoɔ kaa sɛ yɛmfa bɛkɔ sɛfi asɛm no so saa mmerɛ no that was 1983 na sɛfi asɛm no so lɔɔre kwan na yɛ fituro kwan na yɛ kura so nnipa a wɔsan krata no ama mɛkɔ sɛfi asɛm no so wɔn mu din Musa Muhammad Akamala wɔsi dɛbi akamuma yi ɔbɛn siri ɛna yɛhyɛ n'ase asante yɛ akyi no yɛnhyɛ obiara so ɛwɔ Kumasi Nana Isa wo na medi wo kɔɔ Sumakwan yi ɛdi kɔ kyerɛ sɛ wo ne Chokofi ɔno nso duro kɔ asante yi hɔ ɛdi kɔ kyerɛ asante yi sɛ wo ne Chokofi ɛma asante yi ɛbisa no sɛ ampa nka sɛ ayampa sɛ wo na wo ne Chokofi wo na wo da Chokofi hɔ ana ɛwɔ asante yi amammerɛ nyinaa woyɛ nti ɛnsuro nnuano no tɔkosi fɔ ɔma hyia monyɛ gyidie sɛ asantema mu ha na anayisa ɛna wɔda ma no ɛwɔ asantema mu ha sponsor 100% financial, our ambassador Nana Ofori Adam Kwaku Watara, aka Strongman Adam. Students. Oh, DJ, don't worry, DJ. And Bentham, Eleba. We are just introducing to the chief, to the president, this man here. We give him a name, our savior. The youth, 100% of everything that we are doing here, he is the responsible. Strongman Adam, may Almighty Allah reward you and grant you all your wishes. Thank you very much. You are welcome. Thank you, boss. You can say boss, thank you. Interested. All right. Saki, nabufa buke sufani madacheno. Ila nana shaibu mamata iriti wasajwa ben. Mbara fema ya iwanshe ne ba yani ja ofa mosa sune yewu. Ya iwanshe ne ba. Enyosola Nana Hawa Omar iriti kunsu bara fema ya iwanshe ne adawashi koko sangabe ayakiyama ano nyuma de chenone inzasu yala nana azaratu Zakaria iriti bara fema wala bujina no po befte bupe ya iwanshe ya sujina na jama karamu bupe fa ba kumase ma timba etie nka ya dawashi ne ya iwanshe Inna Sula Nana Ramatu Muhammad Iskufte Babato in the Bono East region. We are grateful for your presence. Yaiwanshe Neyakanshu. Innusu La Anufors be Buo tertiary institutions. Anufors be Buo tertiary institutions. Nyinekere kana Anufors be Buo training college, nursing training. University wala technical university busku asaki wala ba yibusanga bashe na bu fafaye ya horoma hina sonu bu asheshe bobu ofela Sunyani Technical University Tertiary Student Association. So ya yama shen ba yenimba yeshimba ba after Sunyani Technical University
ama ebobo basa na yo ban hye Fema chairman wa hormano yede no anyenyo fete one mamdo na yenyanko na nebo ibukasu. At this point, ladies and gentlemen, we will take a word from the executive director of the Ano event crew so that we progress with the program. Thank you for your audience. Yeshi regional chief be if the eastern region me ba fen yayum amanshani ba yeshi from them be of the northeast region savannah region bupe de buile eastern region northern region the region ke be yeshi bunu region bunu east yeshi kanyuma so Anufors be eten no feni ye lasono kunkumbo of the nyina wala nukena wo ba fen nti wo ba ti moduma yande fayanga sitie awara boy awara fie waya the professional to ye current MP honorable Alajo Seidu me kai judge na no for ufen ila ye goro Samet Tanko ye yu ancien ba ye shi former MP honorable Razak Abdul Razak Taidu yi mo judge na no for ufen ila ye goro bie Ibn Ali Duyaw ye yu ancien ba ye shi bambaka ku ila Dr. Solomon Kwabna Gumanga neka dongwa tiduma yanyanshi me mirimo ma manyangu meda nyuma de chenyi mila yeswa yayu anshen da yeshi nana mpasati azongo feme ye for tukun foku ye dawashi yayu anshen ba ye goro bie neka ye kobele be ye chise kebe bu ansheshe sumbu ni ko jujuburu beli ye ka me fashi bere ye tukutimbatam ye planu maula ya ni la ne ko tengesu ne fele ne sheka agoro de kebe ajuni ya ko ke fasio ni she ka ni mam fashi ambete kenken ngobele kebe yo na nyuma so ba ye kele fiti woni e ko ni irila ye kere goro bie Adams Kwaku Ofori popularly strong Adams Savior ye wan semba neka ise jojo ye ko jojo wima domino ane wo bela bi ye kenti mienu kebe nyuma so na ye batana fe nti ye kama ebe mo be ye ko ne ye jama ye shi fema horoma ni jama kere ne kalaka ye dan krashi kebe ama to asonu tebo moli baju nyuma so na ankala to ati aya kayam juma na ma nkam betama fasunsuni kasanga mbe ojuni wojube Anufors mo ya fujina na bukere dunyanka ya jina abriya ya tiya ya jina fon ne kuro yo ahin ma be taya ya ko tayeti ye la no she ni ma nyume ba jina fa ankele nguli so na ntu so nu na nyuma na kere ba kana feni ye da ma shi na ye yo amanshe na she nyeme ka ahorumba fofo ekumbe e fatien yin tente bu no ke nye ti Anufors ne kere no ye ne ya so after awuru ye ba boro ne ba sonson na ya kpini na ko fa ya awulugba ya ba ju fen ya nwu de ke bu ye fen ikolo na de ke dongu onu ma ke ba awulu na bu ye le ye nzu shi yole ye ba ju libe nwu ka bu ye na bu fa ko bu nyuni ye ko fa ko kile ma awulu fo ma ye na sanga ju be ke tenten no ne bi se nwu nyuni question ni ta nzu kere ka ahene koko danfie be woro shi kele ko kele ka Anufors ne etie ne kiti so aye ye ko kele me mi na busu kere ye ke wuti ye mo ko le kele kube ya he ye ti njema so ye nyuma ye ten no na na efe be te kupule be ngu na fo be obe na amfa tu ya ambele ntem na nke la nshi na esusu kebe yo na ma na Anufors ne bala ne bi so mo duma bu Ghana no nyini ma nyuma ye ba tan fe so na ke da ma shi ne ya ma nshen ke ba ntu so nu na nyuma na ba ama duye mo na ke ba tan fe ni nyeme fe me sand la vie nyeme me sand la vie nyeme she shan for ya su ni fan for ya kwa nyini Anufors tima da burka ne ye shima anka jora dongu kiria ye ti chembembe me se nka ye shim ne na ndwembo ke na wala nje kwala domin zit na wala me wo bilile sanga judan ya so anda afrisu na nhye na wala man munda na mba wu ne fa ya hu ka ma yoma ne ama yoma njuma ande juma ba yoma ama yoma ende ti yesi wahala adofa nkuma no na hye sunri hujuma ba yoma ti itishi ofa gon nija wo fa ti karamo feme juma kere ba ye atushika afumoto ya de wa yozu sanga craft man for ya wotinka nsune ne
number 5 gina man for ne kwa ni nyame wie so ma ya shi for me da wa shi ti ba de yo bo so mu ade yo fo ache na nyame ba gina fa ni nyame me sand lafi nyame mo akom kekiriki na ku so ya ya dan kara shi ne wa man shi The way they are very sensitive. Nananom, mpanyinfoɔ ne wɔfanom ɛne nnuanom mama kwaba mesrɛ kwan kasa kakra jande manufo ne ɔkyɛka makwaka anufo akyɛka enti idisha no be na sɛ ɔtaso nyimi a na ma fa akyi Daka nyumati chakuri pa masa kwashi ifafa anufoya desu fiteka ye nyuba fi ye nyanti abeda ye nyanwa be skuda nti nyuma be aba hu beni o ye fefie o kaka ye nyini nti ye kuroka ita akosu na sanga kresanga ni ye ba siti anufodwere yesu no ye ba se mu be sku na minu anu ma mwashia ha esanse nipa bebre no so asantefo ne kasa bebre wo mu ntino ebe ma kasa na ebe dane brofo kakra be wo asanti be wo ana chokosi su be wo eti bebi ebe fa bia na madaro ma fa ne sa kakra ma yin say baby a chokosi free any baby a yaba bedu no say ya yebi pa na me ma me kasa no enche bebre say mpanyifo mu di kan ya di ka cheche the word chokosi baby a free ya ni so ade hunu baby a ya tena any baby a ya kwa kodru any baby a pese sanso ekọ enunti enede eyeda yade ekaka ye ho ama ntima sebi o moba eni omo asantememo ne
akamam ha nyinaa hunu baabi a Chokosi efiri ene baabi a yaba beduru em se Chokosi tribe no Akan tribe a yenkoane Akan tribe a yɛde ɛkɔtena atifido mamtam esrem a yɛdi yɛmɛnsɛm ɔwɔ hɔ na ɛsan ɛno nti ɛmra so sɛ yɛma yɛnkyirima no hunu baabi a yɛfiri ɛne botaeɛ esi ɛne so nti a ɛma yɛkɔtena northern region ɛno nti na mote yɛnka ɛnɛ awia yi ɛno deɛ mɛgya ama mpanyinfoɔ ɛm sɛ akyire na ɔmo deɛ mu nkyerɛkyerɛmu ɛne ne botaeɛ pɔtee ɛbɛba na ɛgya yɛayɛ mmɔfra nti dwumadie yɛbɛdi ne yɛdi ama no ayɛ fɛ ɛno nti madam maame wɔ manu di sɛm kakra wɔ hɔ a mede ba bɛto dwa madam maame mesrɛ kwan kasa kakra manento His Royal Majesty Nana Akwasi Isa the Fifth, the Overlord of Ashanti, Anufors Ashanti region, and Chairman of all important occasions, the Greater Accra Regional Anufors Chief, Nana Nasoma Zakari Watara, Eastern Regional Anufors Chief, Nana Jabui Kona, Volta Regional Anufors Chief, Nana Akwasi Akan, Chief of various towns in Ashanti, Greater Accra, Volta, Oti, Central Region, Eastern, Savannah, Northeast, Northern Region, Bono and Bono East, Honorable Alajo Sedu, MP for Chireponi constituency, Honorable Abdul Razak Tahidu, former MP for Chireponi, Honorable Ajiazu Eratu, Mada Nahiru, former DCE for Chireponi, other distinguished invited guests, students from various institutions, nominees for various awards, all protocols duly observed. Good evening. I am Adams Kwaku Ofori, the CEO of Strong Adams Ventures, the youth ambassador, gold sponsor and advocate for Anufors in the Diaspora Award scheme. Ladies and gentlemen, it is time we wake up from our long sleep. It is disheartening to know how powerful Anufors are supposed to be in Ghana, and yet we appear the most inferior. Let us come together and promote programs of this kind and seek to bring Anufors together on a yearly basis to plan and embark on events that will set us free from the bondage of inferiority and backwardness. Thank you to the Anufors event crew for the great initiative for bringing me on board to contribute the little way I have to make it a success. This is just the beginning, and I believe in those of us in the diaspora are able to unite, we can go and change the narrative at home. His Royal Majesty, the Chairman, all protocols observed, thank you for the opportunity. Ndamasi, na yuang ashiri. Anofom boba fete awuru naba ko ajarisu naba ko kuni naba ko shinenie bako ajekene nie bako durunya di bako budi wopuni nanyama yobe galili buko kerinu naba tanado juma karbo busuye naba kura yebo tanan nudo borofo mo de tibunya ayibo ye nga ye yerabo ye dem labele ye borofo mo de tibunya ayi ni wo fondoy ye worabo de na buguna kwa yidashi na woro nyina yime ayoti nyine nga nyuma ye ko tiama Anufors kere no na kanshi sono kere ama mbembo ye nyuma ngubuni na bujuma mbobu we na wojusu na nyame to ko jina bishini ye tia Anufors kere no ye shinu fe na ye kanshi bu kan so kawo
de ke karabo atana borom bo atana no doni ko kerim bo aye dona boro fo nyuna yini yere anom bam yere mo nyuna yi ya yo yara da ni yo afie ka ye de la wa nyinti nyima ya tana fena nyina chere minim be mi ya ko ta fa chia iti kanshio na fa mam ni nya ta ngune mala bo ti yashim ye nam na bo no ni na yere kan kamani na ya koroshikao ashin na ti so be wankara be yo ahidumani ashin shi be wo kumashi be yo ahidumani bo kanshi do ni nya ta ngune na mo koroyo nam kurba fa buka anufoya na ya koroshia benge kusu na ya shila moshi nyintini fame chama anya ye sheshe acherimsu bo yema mbobo ndem tanya na yanyambo ibuna ye ma acherini ichichirisu yengana yela anoba au anofo nye bo iko kerinu foko dodora atisu ni tanabri na bukanshi na nyame kusu ayeda ni na okuru su do sinye ni jene ja su do te dodor fo jati ya kurka yar mo kanshi mo ya namba ni le mo ni dodor mo buka su de ya kakina ya kurka ya kanshi ya yim ya mbamba bara ya mambaram bo bara kusu shi sunguru ya di au ba so sunguru ya di gongo ni yo na saranga fashion njita paro iti sunguru ya diwo bafana ya diwo nabu boro nabu qur'an ya shi nabu kanshibo yanga outstanding personality in fashion igu subukasu nenyala youth advocate for unity yaran ja kan kamni yaran bafana bam sunguru kan kamni boy jine jasu ni korotungo ni korokutun kem nyunu nan kem korosime ni fana ne ko tunja kan kam kaya fa no share ya fa no ku na fa sheshesu kula kana ya karari ya kulita lafiya so ani award sa kuma ani award ko fama betu ngoni papa ya tana lafiya wo ya no fa shesu papa no fa ya debwe ila Mr. Kwasimu Muni the winner of Youth Advocate for Peace. Kwasimu Muni stage Nabado Award. Mr. Kwasimu Muni. Kwasimu Muni. Our father and the Yesu. Kwasimu Muni, our father Moja, you stage in fan. Na beba fa. Yes, so You are moving Youth Advocate for Peace. Yes, Mr. Ofori is our play and citation. Abu Kwashi. Mama kunya so ya. To, ni ko yira he ba. Mamfana na. Yes, Mr. Ofori. Yes. The next one. There was any of my dear Kwasimu Muni. There was a more fun but also Kurula Anufors Youth Education. Anufors Youth Educational Advocates. Ila Mr. Bawa Sadio. Youth Bawa Sadio. Youth Education Advocates. Youth Education Advocates. Another foundation it was school. Yes. The same person will do the presentation. The manager will do the presentation. And then the next manager kindly do us the honor of presenting the award. Oh, okay. Thank you. Yeah. Thank you. Can I have the presentation of that? Education.
Advocate. Advocate. Wow. From which school? You know? Huh? UDS. Tamale. All the way from Tamale. UDS. Nyankpala. All the way from UDS. Nyankpala. What to the next? Youth entrepreneur. Youth male entrepreneur. Yes, it's possible. Play entrepreneur. Youth entrepreneur. Yeah. Is there any other one we need to continue with? This is here. Youth, most philanthropic youth. Sir Omar. So he's grateful with a wonderful plate to recognize his efforts in politics. We are encouraging as many as possible of our youth. Dr. Ali Kwaku, and Crown Center. Heavily, Oh,
Alasan. In fact, I'm with the man, Dr. Alasan. Dr. Alasan. Mohali is the ambassador. Ambassador. Bro, before is the he has two branches. One on every Nipa or adapted hospital on a Denisa. The two of them are giving the distribution and the Thank you, Dr. Alasan Abdulmumin. We recognize your efforts and dedication to the Anufors community. Thank you. Thank you. Thank you, boss. Thank you. All right. Just two, what did they have 5 million? Na yakana na ya mukere abaya ni nti yeshi tome nana akosi ya dawashi kobo akro adobo me youth strong man Adam manuka apo ndaframa kanshi edamashi kwa ma yakra kra tin no fane the book kan laka nyuma ne bayi Anufors bo bayanye pa popo juma bo we na sokra no ko obla yi baba gina fen ba kanshibo ba mabo kama na sanuma award ko citation kanshi nenge ekoka eshika yakere anyini yi le nunfune sokra bo ka fane yɛtu yɛfɛka de kekere wa yɛ asɔrɔ kura yi a nana abetɛ na anyimboro so that kembe umuna mu na bo mu yi o alima abetema Anufors no mɔna ibadi kyɛbɔ na ayɛ de kebɔ ɔmu ka Anufors yɛkɔ efere o na yɛsika o blana yɛkanhye nyuma ne sika zongo fɛmɛ baafɛn ibadi jɔɔle. What you have for from today, what you have is that Nanya Paya. So, the Kraka Tintin, a man in a pen, Tao, Dr. Ken, Shita, Nemet Swag dimension, Tite, Anufono, a man, Mene, Babum, Tao, Njumabon, Chashi, Bupapash, Kanopon, Yawabera. So, Baframne. Nensungurun ya pekarea yo mo formle kobo nyumana kana che no fana mo sumu mo formam de timba flamo mo formba ngo buka obusa yo de kebe buda jina abre ne la nyini yi ya tinkwemo amu dambo yo na ansi so na de ketereba sonson na mo mo na nwu na bonyini yu na chembe na uru ne ya ko tien no ne ya ferebu na Srokerba neba kanshi bunga baka titenti ilolo moto de de kai ichibe bua nyuma ne Anufors no ndamashi tani gina brembo ya tieno fane ama trum ba gina fen ama an kubo ka bunga baka titenti ilolo moto de ye ichibe bua nyuma ne mfeka awuru ye mabana ama Hali ya gina famo ya ska Ashanti hini iska o Anufors buwe itana abre buwe mi atufen ekoro ya gere sangabo nwo tamale yojuma nabu sinye doctor nkenkem ko doctor mbo bubu nabu yojuma nabu la yiri sanga 2017 Sanga Ashanti hini three doctor ndungere mbobu chebu no golden tulip na batu bu safire sanga nam maba mbajule yakre doctor ke bambaka bo Ghana national creative inga award nkpirikara ni yakre bo ya sai bu famale yela professor Frimpong Boatin yene fishin wotamale juma 2020 afonu
na ba shi ka o ko doctor ko me ne bo bu yogma na bu yogma northern region kamar na bu la nyiri yi bu bo bu man doctor am kuma kara no me ne ma ko na na ri kare so a ye bu kure ya ye bu fa ma so no mane e pe ka ya pute Anufors no ama akwa do na bu saka wa hin from pute no na bu ken so ni e ma ya bu ka so e ma ya ma ya se ma asla me na nyini fi le afara bunga COVID-19 bale mena bobu yo COVID-19 jumana ba mo kabunna yibo president suma award ba bu yede ashutin do bu fere mena ye bu famale to bakatin tini lolo aba ebule me mane Anufors no ndika ba fere ndama shikawo ye kra tin no fe manya ni gina be ni itu batram telefon ka de kekere ba su e pa nyi mboro fa bra no nyoma ne yedu ma se ba me ne nwu Anufors ne bu ni o na bu saka o bu ti sha o ama bu nwu ya na bu nyi yi ya na bu kanshia so ya dan kra shi ya shi ta me man shiro na mfa jaran fa shi dare nan kwatana ndawa do shi shere sana kare o ya kare ya comply ni rusuni jande bu frame kobna of the Summit Tanku. Numan Jinafe, on behalf of Charaponi, the MP, Honorable Sedi Alajo. Numa Uyodeka Maukuruba, Ama Okurabama. Ama Imaruwa 2000, 20 million. Come for Bama organizers. Najumabu, Busioni, Niusu Onka, Jubani, Utimabu Ebuka. Alufaya Jande de kabo fan comment te nkoli bo idabere kisabere na wo FM station Jande bo shelela ka mini bu fe o bu mboro ni bo boro do shinjajo na ma Alufaya ni ito aso amfatim iyo mfie ka nyuma you feel already I'm a proud that man, Chokosi boy or Anufors boy. But today I'm very, very happy to be Anufors boy. Unzuti Enkasa, Numan Nye, organizers will be on new program now. Nini, history, legacy, Geba Yakiwo, me Anufa. Yanyam Wabe Soda. Yiti Chirasara Kare. Ati Anufors ba mabuka ati Anufors ba dongo ba mi anife na wara ye na de Anufors ba anto so ja Anufors ahie kiri nyuma ya si ja Anufors na bra kero ka nsu tiam ti ma Anufors nsu bi sama ani ye man fa ni ya project na Anufors ya ni iko ni mo ye jende ni shere so kare Yebuka Ubafanembo Mayasi Nabusufa Yiniano Shembani Yakare Yabuka Numa Mbamu Big Adams Yomfie Medicine Company Bufreka Anufors Global Solution Limited Minity COO Minity Chief Operation Officer Dosi Mbamu Niema young guy very intelligent Big Adams strong guy Yomfie I'm proud of him. I'm proud of you. Unity, we should have said correct. Yafame, Nana Akwasibisa, Wakerika, it's leader. Buma Befeme Yako, Bumau, Jinabria, Itima no, Itima title, but it's more performance. Numa with this organization, Karani, Wakerika, it's leader. Those who found no defense. Nanda Jamen Kare Asim Damas. CEO of Long Adams Ventures. Wow. He's also the CEO of Adams Cities. He is a philanthropist, a breadwinner to many, and an employer of many. He is the co-sponsor of the
Anufors Diaspora Award 2025. Strong Adams, we are most grateful. We are so happy to have you here. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yes. What is our play? Okay, so Look at Kwaku and Johnson. no, Yeah. so we are also inviting Mr. Ibn Ali Audu. Thank you, thank you, thank you. Okay, for me, Meko Konus. I do not for me Kondo. Ila Salifu. No, Inusa Salifu. Okay, so Inusa Salifu. No. you advocate for unity. Okay. Now we shall invite Cement Chairman Yakokeshi Wahoma na Yakure Yoshi Diaspora Achievers Award 2025. Agree. The senior category and is a philanthropist. So we have outstanding personality, Ghana Army, Dauda Zaid Fringe, receiving this plaque. Thank you so much. Nana Nasuma Watara, Yawanshan Bata, Yanga Efa Hikanshi Nefa Kanshu, Anshan Bata, Yadawashi, Nan Foyaka Wabate, Ashakurin Doni. Okay, Greater Accra, Anufors Chief, Nana Feme Nasuma Watara, Yadawashi, ne Anufors Yakuba, Betedoni, na Tereba Sabatan Febukai.